Ji bername Cihan Rojbaş, temaşevanên hêja li stûdyo hevalê min rojnameger Mahîr Üzmez bi me re ye. Eger Qadar Pîrî mamoste merheba. Merhaba, Ustad Çava. Hêvîdarim hûn baş in. Niha di rojeva me da pêşî mamoste ez mesela me ya esasî niha navbera rêveberiya Xweser û hikûmeta Şamê du xirab bû. Hikûmeta Şamê hin hincet hin bahane derxistin ew konferans weke hincet nîşanda çûyîna Parîsê betal kir ev meselekî lezgîne li olê divê em nîqaş bikin mesele çi ye navbera rêveberiya Xweser û Şam ji nû ve çewat kare çê bibe dewleta Tirk çi dixwaze ji her du aliyan dewleta Tirkiye yani em texmîn dikin ku dewleta Tirkiye ketiye navberê ji bo çûyîna Parîsê betal be yani em wisa texmîn dikin bingeha wî heye tune em nizanin ev îdame ye lê mesele tutkarî hinekî ji me re vekî pêşî paşê em derbasê meseleyên Rusya, Ukrayna, Amerîkayê dibin. Dubare silav û rêz ji bo te û temaşevanan te ve û xwekarê Stêrk TV. Bi rastî hikûmeta Şamî perdekî wê têne gotin ji devê wa bigire. Yani zereta karê derve koçka wa be Qesr Şeab jêr dibêjin perdekî wê têne gitikare be gotin ji devê wa bigire bê ebaya wilo gotin. Tenê ew wekala wayî sana heyî ew jî dibêjin dibe hinka got. Yani wa hinka jî belî nakî kînî ji bo pêşerojê de li gor bercewendiyê wa bê dibe tamam rast e emin û gunel gor bercewendiyê wa bijî dibe ma kê gotî li me negotî. Lê tiştek konferansa gel Hesekê bû a hemî pêk hatiye Bakur û Rojhilatê Sûriyê. Wek di kes jî mêvan tevlî bûn Şêx El-Hicerî û Şêx Alewiya ew jî wek mêvan hazir bûn. Ew jî gavek pir baş bû bi rastî ji ber dixwazin dengê van kesa di Sûriyê di hûn da bikin tenê bê yek alî heye û Kurd jî wek dibe hinek pêr û hinek nepêrin. Anha hikûmeta Şamê wek mesela hicret derxist got اجتماعات هفيتين الباريسي بانا ام نما دچن جبرگ اف کنفرانس کرن تمام اف کنفرانس نهابو بس ما بيشتو بنجي مهيجي جيفينك الباريسي هبو غراك الدار كتاو ديس حكومه شامي نها او شغي کنفرانس تنبو اي شغي تشبو ديس مثلا اشكري نه مثلا حجات كان يعني امن الشروك الدوله تلقى دقارن جبو ام وتخن غرا بي ولا سوجي نا او اشكري بيجن zaten buar giya bi devleta Tirkiye û siyasetmedarê warê giya ew ji nejne hade ji kevinde berî muarada Sûrî biaxive ew diaxivin. Tê bîra min carekê Ehmed Davud Oğlu got Kurd bên cînêvê hazir bibin muarada nare. Adinî rojê Ehmed Tuğmê wî şaxî ew mesûlê muarada bû got Kurd bên hazir bibin em nayên hazir nabin. Yani devleta Tirkiye berî wat bêje. Anha jî aynen dubaret kir tiştaya hatna Hakan Fidan ji mesele enû ku hûn herin li Parîsê li hevrûnên bîmana hûn qediya Kurda û qediya Bakur û Rojhilatê Sûriyê dikin mesela navnetewî dewletê diaxivin. Erê ayna wiloyî Kurda ji bo vê mesela diwelî nege Tirk bixwazin yan Ehmed Şerع bixwaze yan jî van dewlet biqîm û reza xewil û kêfa waş Kurdar tê ku dewerin ez qediya we bikim diwelî me bedelê wê 60,000 şehîd dayî. 20,000 مخستن بن عردي 40,000 دجي بريندارن بدستن بنجن بشعبن ام الوارد شهيد الصاغ لي ما بدل دا حتى يعني في اصلا ام جيانه دي تشروك نيرو بدولي تشروك جبري 10 سنه دي بو دولي ما شرط تيروري كري اج دولت جبر بازدان تني كردا تني سر دستي كردا او سكناندن وشكناندن Kurda bedela veda hatta çiroka xokkirin duwalî mereq dikin gelo ev helwesta hete şeya rêveberiya Şamê wê bandoreke çewa li helwesta Amerîkayê û Fransayê bike civîna li Parîsê çewa ku hatiye plankirin wê bidome ya na mesele ew e jî yani ez vê bêjim civîna Parîsê ag piştî 25 mehê tecîl kirin û wezîrê karê derveyî Fransa وصار كوشكا اليزيجي رسمي درخستن جو اف جيفين تاجيل نجو ابطال بو يا الغاء بو تاجيل بو ويل فرنسا بدار كمش برقي اصرارك فرنسيجي هبوش بر فرنسيا او جي وكما وجما بيترج برقي
دولتي كان ياتي خورتن زاني بترك بشويه سكنه وزانين وقت ناكوكيك وقبرين هاجي هبو ان حديث بردوان بي مساله رولا فرنسا د سوريا دي تشبه فرنسا اصرار ديك اف جيفين ويل باريس احمد الشرع ابو محمد الجولاني براستي دروشه كده كس ناخذي قلت لك روشاويدي هم هفالي وي بيرن هارليت قرن وي تشاواج اوا دركتي وي وقت تكفيري يعني تجريا مدركتي تخيانتين مركزيه وهمشي مسارات دوليه نكارو عربي جي وتركا جا ناكوكيد اورتا عربي سعودي وتركا جد هم تام تشقاسي في دما داوي قال كي نزيكي هفقون راق هاندنا عربي سعودي قشت خدمتها هتش وتركا دبو لداوي وقت قبل بخازن رولا سعوديه جي سوري قطبكن سعودي درس جارة دقرتي ريج إيراني ركر ناقص ريج إيراني ركي يانجي هين كدر دخوازيك أو هذا لفين وجا مثلا فرنسا وأحمد الشرع نبكي فاخو بيجبر أحمد الشرع دخوازي شرعيته خوش جدال فبستيني نجي هندر بستيني شبر وينا ومجبور بقى فرنسا بكجبر أو سيستما كولونيالي أقبلي صدي صلاحاتي أفاكرين ولسوريا لبنان بشك جي فرنسا تي حسب هندي بينين تشار سري للبنان يدبي سعودي وايران لهر نتكلم مهق دو سالك دصال بيسروك دمان حتى قوان لهر دكر يتم امزاجي عليه لباريسي وينجي بامزاج باريسي سوري تشار سريا داوي بفرنسا ونبي تشقاس امريكي ما كيف انين مناهي امريكي جهات مش جبنا باريس وبتر شرعيتك مستر جبرك جرك كسك يان وزير كار دربي بريطاني الماني حاضر بنا ينجي مندوبك جوانا او حاضر با فاما سلا تاجيل بوشخوا هاتبو اعلان كرنجي هاي مجهب وك خبركاري باريس هاي مجهب كيجان روجي جي وجيفين شباب محاضرين خوجي جير كربون لديس اف حجاد درخست المساله انه ولا كونفرانس جبوه كونفرانس اما تاجيل بكن شخو هين تشتكي رسميش حكومتها شامتنا وقت مدسبيكو بردم كي وقتنا تكاربه في بردم كي قوتيش بو كارب الراجل باري وي قوتني تشكي ورسميتنا لهات خويا كرنجو خسريات ديمقراط قونا تين ارتكلي هنا لجيفين الكوبن از بهيفي ميج ويل باريس بن وخسريات ديمقراط جي بشكرت يا فرنسا بك بالا خو بتشاو مساله كولبي ك فرنسا بشكرت ما بك ام بشكرت يا فرنسا بك جيفين لباريس بي جبر حق ما يجبر ام سنه باوريب وانا بن مرنكار بشتي بدوانا في دوله السيرفي مساله ساكني بن وان دبيرين دوله فرنسا تشتبتنا بالسيرفي مساله بسكن جبو وقت مساله بباش اخو بقريان حاضرين سروانا هبه فاي والفر امذاكر يد فيهم في التزامي كلام بكلام مستر جالك سباسكم ماهر تأثير الدولة تركيا شوية وقت كنت تشوين هاكان فيدان بنيري يا شامي يا رجع ولا فربا بخد تأثير دولة ترك لسر شارعي هي بهر هواي بخوي دور بيش كرنا يعني مثلا حمو دردورة وزير واندا بيجن دردورة الشارع أو شورمند وان حمو جالية ميتيفا هاتنا اكتر داين حتى بالحق فيادا جدمك شعر نو درك دس اركا خكر نو تشويجي دركتن وبلافجو بري هواي شارع تایبەتی مجرد کرد مجرد باکور و روجلات سوریه ده به ترکیه نکنه بریار بده ترکیه جبو چند نخوازه ویا ترکیه چونکه دخوازه مجرد سوریه بن کنترل و تایبەتی به باکور و روجلات سوریه ده بن کنترل واندا به دمک بچه پاریسه بن کنترل واندا درد که و یعنی دروی چونکه ویت ویچاره نکنه زخت زده لسر شارعی چکه یعنی دخوازه کنن نجار پرست لسوریه هم بری کرده یعنی پکانین باکور و روجلات سوریه پک بینه بروی هوای جروج اول وروا بخو زخت لسر شارع هي جبو باريس جي مثلا وبو بريا كو برز قدر بيريجي هاني زمان بريا كو جيفين داس بيبك işte دروج برچو شامي بوارا هردتن شكر وداوي في بريار دركس يعني جاز باور ما جيفينا لحسكي هات شكرن او جيفين شكر كرن حاجات جبو شكرنا حاجات بخو حمو بيكانين سوريه خنجه شارع سوریه کی پر عالی دخوازن پر رنگی دخوازن پر دنگی دخوازن بری هوای da yani şara nikanı halbuki normal şartlarda diye bu şabana
بقول أنا الرسم كي حقيقي السوري الودري كومبيا خوازي ام جي تدا موجود بانا نعم يعني براستي يعني نها مر ببرسه فرق شعره والرسم الرجيم اسد نهاتشيه قالك مر فيا ببرسه بلا هواي يعني او بعقل حركتنا بعقل الدولات تك حركتك كده فهمدك بس او جوين هات بتالكرن نشون باريسي همان وقتان دا يعني دو شيفجي حتى ادي دير زور حتى الرقاي تبقاي سبي خاطر ايريش هاتن شكل كيفان ايريش شكل كومينكو جريداي دولة تركن يعني تمنى حشتو ششت جوار بيجن حتى كوما احرار الشاركيه فرماندار وانج يك كسكي برب دستويجي قريج يعني احمد ابو حاتم شاكرات ترتي قوتن كشتنا حاورين خلافه داجي وانا رول قلت يعني او كوم هاورين خلافه بكنه يعني الدوله الترك ضغط للشام سر الشام تشدك ناهله بتش باريسي همان وقتان داجي دخوازه الوزي درخه يعني نيت الدوله الترك نابرا الشارع هزن باكو روجدات سوريا الشركي درخه دمك شر دركشي وشر داجي خره بكهجت اريشي باكو روجدات سوريا بك برو سياستك وسقريش لو درتي مشان باش ما مثل سر مثلا سوریه هلوستا فرانسا امریکا اگر گوتنی تتونه بند خوازم مثلا غزه ام هنگ بحث بکنم بخاصی چند دقیقان او کابینه اسرائیل پلانا بنیامین نتانیاهو اری کریه درباره غزه ده چه آگاهی هنل بردستی و آرمانجا اسرائیل چیه خوازن چه بکن لغزه ایدیجی به ساعت شوه تشكي بيش راستي بشتي حفتي اكتوبر هم نهي اكتوبر ابو وقتي قبل بلش راق هاندين شوقي افيت سر مقو بري فلسطينيا عمالين يقولوا تكرن تجيب عربي جدو عمليه انتحاريه يعني او تشكي دكنج بوق هناك شهيد دكافنج بوق قريبا تشنا قزنج بكن هم سياسي طيبت فلسطينيا دي تجربات مبرمزن بوار هي وان بخست مثلا ينجي تشك شوقي بابي سر ايشك وانا بواهين اف شورشا ما هي وبردوام وقالك هي شورشك البشتاويه ما في قد قازي ينجي مثلا جارنا كسك قرطبنا اسرائيلي هم سيفيل هم عسكر قرطبنا جبوق مثلا مبادله بواربكن جبوق حبسيا بردن قالك تجربه ايه بردانا حبسياجي هي يعني حشتيو تدواد دست بيك البري ويجي بهجمار المزين مثلا حشتيو بينجاد السيكس همبري 1150 حبسي بردان ما قبل كي تشكي ولو ليه هفتة اكتوبر حماس عمليات انتحاري جي قضية فلسطينية جدوزة فلسطينية كر انهاء كر او جي خدمتها ايراني بو او جي جبو خاطري برجواندية ايراني بو نجبو فلسطينية بو حماس بخد شكرنا وينال سردسي اسرائيل بو زي مسألة باش زانن باش وينا تشيخ كتن حماس اخوان المسلمين شيخ ابو طير يجير دغوتن ديجي اسرائيل او كشت احمد ياسين بيجي جوهرتن الخصت دي لتم اب بارتياناجي تاني جوار هدف شاوا دستور ضرب شاوا حكم دستي خد بقرن وفيدا يجيان حكم غزه خصن دستي خد لبريارا قال فلسطيني هاتش كان عندن بريارا قال فلسطيني نما كارنا حتى دانو ستاندني مفاوضات اسرائيل بك اويد بونا اتفاق برد ابيجي اسرائيل حجتك اب بلان لبا اسرائيل هبو شواج غزه خلاص غزه كثافتها السكاني تيدي يكمين دي دنيا تشافي دي يجيكي حريطن برملت لديجي اسرائيل جويد ترسيا قالك فلسطينيا مثلا حتى فكره سلوكاتيه طرح ذكرن بهندري اسرائيل دي انه برا اسرائيل بيو اميت هبلي بين ام مثلا مي ديموغرافي ام هني تشانسالا كده مقاربن لبرلمانيه ما وزيده تبن حدش ما زيده تبن برنجكي شرعي امينافي ويجي بغرن امي جي ما في خوجي خوجي تبقرن يعني دويرنجي طرح ذكرن جي يعني فكره وانا نفسها فكره يعني مبدأها مثلا سلوكاتيه الور بجيبين لاسرائيل افجير ندبو شبرق بجيب غزه وبرفر بعض هندري اسرائيل بخده ليفر اسرائيل خص جي خلاص حماس اف حجات دستي وينا وكورت كرمانجي تقول لقطك يتقري وريسك بدسكت جروجا حفتي اكتوبر بيشتي وينا
كنا اساسا او ليسك استخبارات موساد اسرائيلي يانجي شين بيت ريفا كربن جوانار انه بكن هاي واجه ابو لخو بيدنج بكن خو باج فيغارين حتى افبي جبوك وجا بيلانا وويشاغي بريارا خو سندبون دي غزت هي تنبكن دي حفتي وحشتاد حفتي ونهاده دي مفاوضات كام ديفيد دي اسرائيل جي مصري رجو غزيش خربت قبول نكر مصري ونزيب خورنا من نافي زاني بوكو بروبلم اكتر مازين ويباري ويسروي بي لي بريارا اسرائيل او ما تنصى مبالين هاجي قالك جارا مقود مسألة ترك ديس مداخلات كنت في مسألة ديش برملتك لبر آفي ماي الصحراء ماي الشولا ماي برشي ماي تشتيب سري يدبي يعني جريمات إسرائيل بحق ملتي سيفيل إيه غزة دكي يعني وقتي هتلر بسري جوها كربو جويشا حتى أنا بلكي كيم تركاوا كوانا كربي يعني كسين نكري جبرت ملتي برشيتو أفجهر شبه قريج إيه حري بيس أفي تزاروكي بتشوكو سيفيلا تبرشي دكي ترسم او ترك ديس مداخلات بنافي رنگ انساني وكاوابين مجم خوش خواناين جم خو او دخوازت تم بهتنا ديموغرافي بك جوجاري نكار بهندري سوريا بك دعفرين دي تايبت جبرك بلانك بسره تركاده تشاوا مثلا عفرين وبهتنا ديموغرافي تيد التثبيت بك وعفرين جو كردستانيا خو بك وريا كردا ببل باي غربي دي قطبك بفان كسي هان بروبلمك برمز جيني كاربي وديس تيخ سينوري اورتا روج افا وباكوري كردستان قديس مثلا بهتنا ديموغرافي تشقاس مثلا بين ترك هاتي اشيتي نظام از بيغمان مجي مثلا تم شك كامل سيرفي مثلا هي دقات دسواك وجي فغرن يجي جوان تشوني هاكان في دانو سوريا كرد وشامل هافنكن جبوك بمين دبن كنترول وادي بيفا مكر يانجي دبن كوك ما مستغو استبلي دبن انه نيكا قرب الزختيل هم لشرع بك هم لمجي بك جبوك كرد نجين وي يعني كماني تشتيق هري بسيط جما في كردا جالك سباس مثلا غزه اذا ماهر تشد فكري بلان وبروجا بنيامين نتنياهو تشيه اش قصد قرب بيكوره يعني نتنياهو نا حياه حفته جوتمه تحذر 25 مهلت الودري يعني سالفجرا ايريشن حماس حفته جوتمه قوتيه بلا سيفيل جور دركبن دمك سيفيل جور يعني حسب كجور حسابي طابت باجر غاز ايضا مليون كي سيفيل ودركبن دردور بقى او حرام ده خطا غاز تيغوتن 2 مليون و 7 مليون 200 حزار انسان ودري جانق بردام دكن نتنياهو دخوازه بره بترس سيفيلا ودري درخه دمك سيفيلات درخستنج بالري عسكري بكفا ودري حمو او باجار غازي بقرب كنترول له براستيفيا برنجكي امبيجن كومكوجيكي دري كومكوجيكي نو ابيك لابل هناك شرطي هن مثلا شرطي سركات دبجه حماس دبجه تشيكا برده او كاسين كاتنا دلغرتن ورن سربست بردان يعني مري ورن تسليم كرن و كسكي الودري مثل حماس يعني الفتح يعني حكمته الشريعه الرجوه الودد دسلطه نبوي شغيم اريشناك فقط جبو اوجه هناك زحمه تيخويا كان هبدتين وانين بردام دك چونكي حماسين دردوره تشيك برداين ده هناك تشيك عشكره نغوتي يعني حفته بري اشكره كركو حتى كو داغر كري هبه او دبج شكان برنادم بري هواي وساقيا دكو او اريشوان دس بك فيش اريشور براستي يعني نا حياه بكي دردوره بشست هزار انسان جانا خود دسته بلكي او نتنياهو دبيجام الحق ناكن اما غزه تبلي اخص اسرائيلي ناكن بله اما ريفبريه كي الودري تايبت ابا بكش بو غزه تشي ريفبري يعني ريفبري غور يعني ريفبري تشي ماندا تيغور يعني جيكو سيفيلي تنبه جيكو تمامي هلوشيابه بوبكاول خربه ريفبري هبه چه ريفبري يعني ريفبري هبه چه ريفبري اوجي او گوتناويجي جبورا گشتيا جهان هناك جواب هناك بدنك بكجبويا تيغوتن امزان دمك اسرائيل بكفجيه كي تايبتي عرض فلسطيني يعني جنها جروجا جيبونا وانو جفرفا
شخص كتنا واندره هتم قتليام كشتن هنن انها كدره آخر فلسطینی کو اسرائیل تدا به پروبلم لهر درجه پروبلم وان بردام دکن برای گوتنی وان مرد گرک زدن نگرد برچاور گوتنی وان جبو کمکوجی پشروج کمکوجی در فتح ویا چکه جبو را گشتی گوتیه لابد ودر رول خماسی هنک براس مرد گرک بگرد بنشاف کنها یعنی geleki bindest geleki ku tekuşina xuda haqli gel Filistin dava gel Filistin dikin hem beri devlet ne hem beri İsrail ne hem beri Yahudi hem beri İsrail tekuşina ki der la belev tekuşina van peşengiya Hamas'ı şu bu çava bejim bu kurbanı bercevendin devlet harami yani Hamas بالدست يخا تكوشينا فلسطين جبو إيرانيان قربان كر أم بيجن جبو سوريا قربان كر يعني حماس براسي دركتناوي نجبو بشروجوي جريبو دركتناوي برجواندين أو دولة حرامي بالفلسطين بو برهوا نا أو قال فلسطين دين فياد ده بتشد بجاني خد ده لازم مرف في نقطة شندا تايبتيج إسرائيل راجي بيجا بس لا بل حماس راجي بيجا بس جبو بشروجا فلسطين gerek Filistin'i jiboqa henek bifkirin ev derfet merv gerek lazım bide gele Filistin esad fikir gerek spas mamoste alikariya insani digeje ve dere millet alaka nişan de devletin cihani welatin Arab çima xazay bitene dehilin millet çima ve derej birçiyad mre çima naçın alikariye gelo يعني aliye mesela siyasi de Hamas ne havali devleti Arababu تاني دمك برجيما أساد ربو باشوي جيبا قطيا ودي سيزي فري با أساد اللي مثلا دولة عربية سعودية قرولا واهي يعني ايجي كارن علي كاربن حماش دار في خطا وابو قطر اج بشكرتيا وادي كيرش برج اوجي زقتك امريكي لسروانا هي او يجي نلقيا فيديو مثلا انه بري بالي كاريا بده لي براستي اليكاري ناجنجي خو افغوتن جدبي كاسن فلسطيني قرتي لسر عرتي هن غزه هنجي رام الله لضفه جير بيجن دبين ناجي وقت جدبا جهناجي وأوي قديجي حماس دستاتين سر بسكريكي وانا برمزنن قالك خرج بوفي مثلا دزيكرن دزيا خوارني كرن جبو زاروكي وا هاتن كشتن حماس قالك جواد جي دي اعدام كرن في نيجي واش كان عندن قالك بسكريكي برمزن حماس قريج ويجد حقي فلسطينيا دكر لي او اليكاري نتيرت كي ونا ديجي ج مثلا آوا خوارنی ج مثلا خوارنی ج مثلا تندرستی تشتک ساغلم تنج برگ تف خرابوی مثلا دوی متحد بسرفي مثلا بسكنه وريك وقت بريك وبيك وبر بفرابون حتى كارب في مثلا درباسكي جبرج كت صاله دواد دوي تشيروكا ونادي براستي قالي سيفيل ايشك برمزن دبيني دفاب اللقا كابي اللي مخابن تشتكتنا جبر دولتي عربي جي وقت مثلا برجواندي خوات قرن عربي سعودي بإمارات بكيجوابي هم البرجواندي خو حكمي خوجي قرن ناخوزن حماس وقت حماس بارتي أخوان المسلمين يعني نابي نور حماس وقت تركيا دبين أكبا لنابي بارتي أخوان المسلمين وشغال الدولة الخليجي عربي خلاف قطر او اعلان كرنا وقت تنظيم كي تيرور وقت ارهابي اعلان كرنا جبوي اتفاق بورتانا دي وينابل جبر قوي هم خب ايران قرتبو هم خب تركيا قرتبو نلقوا بنجود دولة عربابون دما اشكاله هناك جوا قوتنجي نبنا بحكومتي يعني او بردف كواي رسمي كسن ايج جريدا يسروانا به ام جانا وقت لقى يهرد بن سر وقت تانو ستندين شيء دبي اشكال دبي جن دبي ايجوان خبي قد برا خلاص كي
خویای پروژه هی دروجلات عناوین دی مثلا ایران و باسکی و جیکرن تم حزب الله جانها رول سر حماس دوی چک دینه و حماس چک دانی و جا پسکری که مثلا مهین مسترجی هبن جبروی چاقی کیفا خوانه تنیه و کیفا خوب که وقت مبرین ها گو بریارا گو واستندی پشتی اکتبر یانجی بری وی حاضریه خو جیر کربن تنبونا غزه و هجمارا دیموگرافیا غزه به گوهرتن بچه هاوی به وی بگار مالاته آوا گلک سپاس ماهر هنک باسا مسئله آذربایجان ارمنستان بکم واندمین داوی پیمانه کی پیکاتیه نابرا آذربایجان ارمنستان ده بالیکاریه ترامپ لیدادی که کو وی پیکانیه اواشتی لیامزانون مسئله کی درو دریجه او قرباغا چیایی ها او جی کردستان سور و یعنی یا راستی جو مکان کردان او در لنها دور آذربایجان هاتیه کرن مسئله هنه کی تبلیغ و تذکریش برای مسئله هنه کی وکی او زنگزور کوریدور زنگزوری تام چیه لکدری جیه دیگره آذربایجان چود خوازه ناچوان هیا ناچوان گریده آذربایجان هیا یعنی به وی کوریدورا کو آن حال سر بریار هاتیه گرتن ایدی باکور کردستان دیرک با آذربایجان و تگریدان به کنترل به پاسپورت تر کامیون دکارن بچن ورن اگر شاش مفهوم نکرده نها مثلا بخور کورو درجه مثلا نه هوا دسپیکری تا جدما سوویتی وروا پروپسکرکی دما سوویتی وروا او حرم قراداغ چیایی کی حکن دیلا چنشوشا او نفتن گوتن او در حرم قراباغ çiyayı lüvederi gor sistema Sovyeti de aslında hatdan Azerbaycan'ı. Ki lüvederi dijin Kurd lüvederi dijin beri Ermeniyara tekliye Kurdan baş bu. Yani tekliye van zedetir be Ermeniyara hebu. La beri Sovyeti de ev haramdan Azerbaycan'ı. Dama beri ku Sovyet vere hilmişandın 1980 nehada Ermenistan 88 da dest be erişi vi harami kir. Qarabağ bisaget bil kontrol xwe çünkü got diroki ev haram bil kontrol edemedi. Hatta te gotun ve dere bahsa Kurdajı kirin. Bula Kurd verin ve dere reve bibin. Readere Kurdavi çağışı got bunka bargah eğer jibo çek nuza bargahun bidin meme bisekin vi bargahı bargahın bejin çekdarın Kurda Ermenistan kabul ne kirbu. Yerde dest Ermenistan'da. Ben Ermenistan hayya van salen davici bu ev Qarabağ bin desti xuda. Girt her davi 4 sal beri 2021'da disa Azerbaycan be alikariya İsrail ve Türkiye bir teknika İsrail ve Türkiye erişi ban harama kir ev şerci bu zede berdam nekir Rusya dengi xanekir Rusya bu yani beri Rusya garantör bu fakat Rusya zedetir bir şer Ukrayna ve bir şer Rojdatan Navinra ve elde هناك مشغول بخ كوميك هاتبوا باكرين كوما مينس تاتي غوتن هاتبوا باكرين زيد دنگ خدر نخست ويالد ارمنستان جينك تنيشت ارمنستان جي روسيا لهمبر Azerbaycan yani lehember İsrail ve Türkiye ve Azerbaycan hatta bu alikari Amerika هناك تنيشت بريا ve Azerbaycan ve harame girt خدست ما وندك ادربست hat çekirim 2022'da yani Adilbest çavar sahayı da Adilbest çekirin. Yani mesela Trump ket devri Rusya be yok ma yani be inisiyatif ma evheneki tekçuna Rusya'nın ne acaba? Mesela bu tamamıyla geçedanın noktaya dineci dünyayı veri gredayne taybeti nakukena bera Rusya ve Amerika'da yani çava Suriye bu sabah beden Rusya kupaş ve kışant Ermenistan aynı tiştek kir yani bedeng ma xupaş vekişan jibo Amerika re vekir jibo Amerika re müdahale vekir te usa te xuya kirin ku şer navbera Amerika ve Rusya şer sar brengeki yani usa te xuya kirin erekirin ki heye haramin Ermenistan'a haramin Rojdatan Navin Rusya ve bedeng nebe hemi heviya xur Rusya belki migavadın bağfın peşeroja Ukrayna şer Ukrayna'ya girede belki deskeftin ve lüvederi hevldeki zede bike. Na usati xakin. Hem de savegen servi mesele de natıştek usa bu nabara Azerbaycan'ı o Nakşivanci bu yani Azerine Kurdu Azeri hevleri dijin koridor eki bunlar bir koridor zengezur ev koridor deste Ermenistan'da ama
پر ارشاد کردن سروی کوریدوری فقط آذربایجان نکار به کوریدوری بگیره خودست و سما هات هفدیتین وان 2022 ور بردام دکردن نبر آذربایجان و Ermenistan'da به آلیکاری آمریکایی آمریکا الودری چه دخوازه چما پوزی خستی الودری انویاجی بزامن ست سان کری کرد در اره نوت ساله حتی دخوازه نوت سال خلاص به 10 سال درج بکن آمریکا جی دخوازه تایبتی لروجلات وی خریطه ادامک مرف دنیره چین etkiye Çin'e لسر وان ریان تجارتی کمتر بکه یعنی مجار روجدات ناوین چی بسه مثلا سر روجدات ناوین تی گوتن یا جه هندستان حیا قبرس خطه کی تجارتی وره بکرن جبو ناوند دنیای و در ناوند دنیای تی حسب کرن جه چین'e حیا اروپایی چین یک پروژه ویه پروژه ری ترامپ دخوازه به پروژه خو مداخله پروژه چین'e بکه او گاوا یکمینه یعنی Armanca vi koridoru jibo Trump'e ji Çin'e bigre mal Kazakistan, Çin, Moğolistan jibo dere tır servi reveren ve dere derbasın li Türkiye haya Avrupa biçin. U ve derece ev koridor per giringe çünkü ev koridor nakoki her du kampın mazını dünyaya. Ali ki de Ermenistan bin tesir Rusya'da bu hayanaha, Ali din de Azerbaycan ve Türkiye bin tesir Amerika'dan yani bin etki Amerika'dan. Lüvedere levhatıneki çeker ve bu Trump brasti serkeftineki mazını. Trump tuhazıyla bir derece bike, evi çekin, reya treni çekin, reya arabe çekin, yani gelira bir gelira bir şekil pırpır acebe. Sedi siyevi jibiçe Ermenistan'ı. سد سیجی بچه آذربایجانی سد چیلوی ج آمریکا را بنر قط على قدر آمریکا لبدتون آمریکا تا لپاشیا دنیای عد ارمنستانیا تجارت با آذربایجان را تشکرن لبل او کار سد چیلوی ج آمریکا را بشه بری وای آمریکا تایبتی ترامپ بخار نبی ویاج کریا ریا ترامپ و نافنه تیوی و آسایه نبی خالی کریه نبی خوش لیکریه yani tamamen ev bercevendiye lüvederi peki çi bu Rusya devlet yani Amerika bir siyasetteki Rusya kanı hem rojdata navinde hem Ermenistan jidervi derxe ev tişeki acebe ev belki behnavi peşeroj da hin baştır ve be la bel lüvederi ki wendakir taybeti Ermenistan wendakir çünkü bu Ermenistan'ı tiştektüne ki lüvederi kazançkır Azerbaycan kazançkır Türkiye kazançkır Trump kazançkır Azerbaycan çi kazançkır kanı ticaret taxu berdevam bike benaber be İran çünkü eğer alternatif oji ser İran edicu çünkü Ermenistan ve Azerbaycan'da nakoki hebu re alternatif oji ser İran edicu İrancı tuzani yani Azerbaycan İran lehev nakın İran siyaset taxu zedetir keleka İsrail ve Amerika'da İrancı tuzani siyasetteki taybet löder he naxwazım zede bikevim nav vimjare la bele eskanın via bejim taybeti Peşinyan Sarok Veziri Ermenistan'ı bir rojak hatiye hayal naha gele Ermenistan'ı dıxapine dıxaza lüved Ermenistan'ı greday kampa Amerika'ya bike bir hevldan üyeci hayana hertin bir rengi bu bir peyman neviyat deklarasyona peyman ve hin vere imza kırın ezviyacı gabadın ezbejim yani peşiyan halki Ermeniya eskarın bejim frot lüvedere ta'daki mazın ser Ermeniya hat çekirin çünkü peşeroji Ermenistan artık hedin nema yani inisiyatifa Ermeniyan ser xaxa nema ev xax mesela lüvedere bahsa 40 kilometre tekin ev 40 kilometre artık bin kontrolü Amerika'dayım bana mgod deklarasyon haşti adalida yek deklarasyon aşkere kirin ev deklarasyonu çünkü Azerbaycan şart eviyeyim şart eviçiye na kanunun Ermenistan'da Nahçıvan Karabağ taybeti Çay Karabağ ardı Ermenistan'ya u kanunda te gotin haya ardı Ermenistan'ı ev Karabağ azat nebe em devci tekoşuna xu bernadım kanun eki usahiye Azerbaycan dibece bile meclis Ermenistan'ı kombe ve kanunu biguhurne davi emeviye imza bakın yani jibe her havayı da lüvedere gele Ermenistan'ı az kanun bejim bir deklarasyonu yani bir levhatını wendakir Azerbaycan Trump u devleta Türk na kazanç xuyadike em binirin peşeroca bir ölçü gerek spastkın vekili bu kadar mamuse kadar piri fıkrate serve mesela Zengezuri peymana kuhatiye imzekrin ne peymanı ne deklarasyon eki ne deklarasyon aşkare kirin peyman işte güvertin vere çekin ne vere imza kirin
كانيرنا ترسر مسألة شيء راستين ماموستا باش شروع فكر از كيف خوش مليق وهداري كر براستي تاني خالق مثلا شو انجام دكره در بخه پیش روجی دا شر هبو برینها ویچاقی شر اوکراینیا تنبو ایگد اورتا آذربایجان و ارمنستان دی ویچاقی ترکا و اسرائیل شگرتیا آذربایجان کرد حتی چته سوری به هزارا جی برنورج با شر ارمنیا کرد لی بدنگیا پوتین اوی دخواست درسه که بده ارمنیان برگ ارمنی مثلا خواستن بهتر نزدیکای امریکا و اروپا و یکیتیا اروپا بکن پوتین خواست درسه که بده و روش مثلا چه سر واتش قرلوا دنری نتنج بو ارمنیان جبو جمهوریت دنجی اگه تبلی اروپا نبونش بو قط نفکرن که تکون وی مجاری ترامپ شخصیاوی نزانم نرجسیزی بیجن بعربی نزانم بکردی چه معنی هوی براستی قد خوازد تمولو بخویانی کرن کسی که یعنی وقفان سروک دولت عرب ابو عقلیا شرقی انو ناوی خلی کرد جا بحنکی خورد نه دگو با تا کردستان هم جاوا کربا من ناوی نماد کردستان من کربا ترامپستان لی اف عقلی لبا هی و وینرین نرو در دیوی چه قاس yok ما مستگو تشکیوی تشتاتنا لسر صدیق چل و قزنج بکه جي امريكا بريوي تصريح سر تويتر دابو انه نزيك ديسي بالمليار برا درباسي خزينه امريكا ببن وباشوي مثلا بلانا جهين امزنبو يوقع ما مستقو هات اشكرك نها هلوستا روسيا مهمه هم دوی دريده چما تبلي نابه چما يعني نابه خودی اینیسیاتیف و هری داویجی هلوس روسیا در حق کردان ده جوان روزین داوی ده هم تش چیبون آگاهیه که نوه ما مست آگاهیه ته ده هلوس روسیا ده گوهرین هه در حق کردان ده لاوروف گفت تو گوهرتن تنه بدفکی انه دفع وقت مثلا حمد بکاتی سوری و کردی جنابانا هبند في بشروجا سوريا دي بيجا عمليه سر عرضيه تشكيل او تشوناشي وزير كاري دربي سوري روسا شان بو طبعا بالكاريات تركات الشرط ومرجع خاش بو قواعد الروسا لحميميم وللطرطوس واللاطقيه جهنه تيس بكار بينج بو مثلا خلق الساحل علوياج بو ما في وانا او ويكشني لسروا بسكنين بدفولو تيغوتن لي مثلا غريدانا هالوسطا الروسا دفي مثلا ارمنستاني وبيدنجياوينا از باتفاق كوينيزيك شبيبج مثلا اوكرانيا وروجهلاتي اوكرانيا وبسر روسيا دي يانجي دي جمهوريه وقت مثلا ریوبریا خسرش خوار چکن و اوکراینیا وقتن و بخوازن تبلی روسیا ببینج بلکه هجمارک باش دور در روسیه او گوهرتنی دیموگرافی گهین زمان استالین بونه و پاش وینا و بری وینا جبهین کی جواجی آگتانی سر زمان مثلا ناگورنی کاراباخ او جی کردابو او مثلا کردستان سور بو جوا گوهرتنی د زمان سوفیت دبو پیکتانین بمليون ملت جيكي دافيت جيكيش بو گوهرتنا دیموگرافیش بو قارب حكم بكن تقالك تشتوي شاغي نخويا بون لي فيدا ما فيدا ويتشتي واجي بشتي سوفيت الوشياد نوطيدي تشتي واجي بردر كاتن واشكربون بشل سياسات لسر عردي ذكرن روس يعني يجي مجيء روسا ووقت بنزيك روسا خوندب سياسات روسا ادبيات روسا چه سوفيت بون چه بري سوفيت چه انهاجي خوندب روس نشکستنه شراده تجاری بلکی گلک زرار کرنه لی نشکستنه مثلا اوکراینیا جی و عینا دوی شکلی به امریکا جی وقت شوا ام في مسئله زانن امریکا جی في مسئله باش زانه لی پلان و هبون و خواستن گروسا جی دور خن
جبو باركرنا او فان خاطئ ابوري جنهام ديبيجن جبو قروساجي دورخن اوروبي وامريكي بمين المساله دي وقت مثلا سايكس بيكو ن سايكس بيكو تنبو روسيا قيصري جواربو او شاغي وجاكي شورشا بلشفي هشت وشوان اشكركر او بلانا سايكس بيكو يعني انا اشكربو بقولين هشتن روس جي ببعر بمينن بريطانيا فرنسا الخوا هفدو بعر كرن نها بلاني نوجي قال رجالات نافين لكن ورجالات نافين نو وديسي بريطانيا امريكا ازيك حسبينم وفرنسا هم بروانا الاليدي وديسي روسا ببعر بهنج برق دو وقت بعر كرنيدي روس ديسي مثلا اوكرانيا مجول بول بير زرار دانين لنشكستن روسيا بتنا خوا امبراطوري ترمزين هم جغرافياوي هم حد تشتوي يعني قرماوي هي سرماوي هي بهاراوي هي حد تشتوي بمعرض سرعه حد تشتوي هي نحوجي كسي خرطه ابورياوي خرطه لشكريوي خرطه تشقاس دم جهاتي وهرتن لي ديسي من التكنيكا وقاري بقيني فاني دي وانجي افهم كري ادبي تشتاق امريكا بريطانيا فرنسا دخستن شويه مثلا اوكرانيا بيك هات روس دوري تشبيلاني نهج بورو جلاتا نافين كرن روس مثلا وتركيزا والسر سوريا مثلا افا قرم ببعر نمين بشتي ليبيا دست واتشو جالكس باسك ما مس اما 4 دقيقه داوي بلا ماهر جمره باس هفديتنا روجين بيشيام بك ترامب پوتین لالاسکا تنجم هودو روزا 15 تباخی اگر راندویان بتان نبوده. بله یعنی پرجاران هودان پرجاران اره اوکراینی باخن ادربست اوکراینی باخن یعنی اشتی اوکراینی پرجاران هودان ورنگل هبدو لیسا بتال بونها ماموستج نهنه کاری. الاسکا روسیا امریکا جیرانی هستند. هر 3 کیلومتر 3 میل نابراونده هن نزدیک 5 کیلومتر جهت دورن براستی جور و جیرانی هستند. نه لودره یعنی حیانا او بدنگی روسیا و ماموستجی گو روزلات ناوین گل همبری ارمنستان ایریشن لهمبری ایرانی دا وسا بدنگی وان ما حیانا بویرنگی شروع ذکر مگو روسیا دخوازه اوکراینیا او عرضه کو اشغال کرنه عرضه کی گرتن دستی خو دخوازه بخوره بهله ویالی دا با امریکا را بازاریه کی چکریه گوروی ام حموجی بنده وی هفدتنه دان یعنی وی انجام کاج اوکراین چی درکه تنگوتن ترامپ گوتیا جورا او دونباس و قرم حرم دونباس و قرمه كنا اعتبوا اشغال كرن ج بوتين برده لبل او حرم هرسون هناك حرم زابور هن دمك وي حرم جي بك دست روسيا ويشاغ بحر ازاق الودر بحر كي استراتيجيك جبوريه تجارتي او بحر كي بشوك يعني اري اوساد بيجن ازاق بن كنترول روسيا da bimne Amerika Ukrayna viyan nafazın dufazın Herson u Zapor paşva bigrin ama Donbas'ı Ukrayna Putin rab behelim. Tabii viyan tenen nirkandırın yani emnizanın ka civine de çiderke ve çiderneke ve çünkü strateji Amerika beri pen sadalı NATO'yu hat aşkare kirin ve strateji van çibu strateji van gotin dijmineme yekemin Çin'e taybeti karu xabatin aboriye Çin'in em gerek hemberi vi Çin'e helvest nişan bidin em nahadnerin hamu geşedanın yani gav avetini Putin'i tamamen jibu stratejiye var mesela Rusya karabetçibe az olsa tahmin dikum ku Trump duhaze nakokiya wana Çin'e de duhaze Putin be ali behele duhaze be ali behele dubeko eğer Putin be ali be yani Rusya pişkirtiya Çin'e ne de Trump hin rahatır kanı be Çin ra yani şerixu bide bedam kirin la bel em nizanın çünkü mamosego Rusya mernikane siyaset tabii peşeroja ve bivine kanı hamle edince xo amade bike fakat hayana texuya kirin ev gav şvavetine rojlata navin ve yani lehber Ermenistan'ı bedengiya wan yani teneştin Ermenistan'cı em hamu meca Ukrayna ve grededin 15 mehe evren gel hevdu mecburen henek ard bidin
Rusya'yı. Tabii Viyalda Zelenski hinek razibine xwe nişan da la biraz barım Viyalda Zelenski zede ne gote xudi vataya. Elbet derdi Rusya ne tane axe, derdi Rusya eve ku NATO zede neke ve nava axa Rusya Ukrayna welat edin tevli NATO nekin yani heneki Rusya dibin tehdit eden nehilin. Vakta me tamam bu. Mamuste kadar piri eğer gotuneki tetine ben davil bernametinim. Malatya ava. Spazdıkım. Temaşavanı heca kadar piri mahir üzmez bu merabu. Mala ve ava her hevin beheviyar rojen hoş azad